Welcome to the leading site news. Sendra sa Paris ni Marlia Tum Chingrum Petpen kapang hirasay ke Klempon. Dipu Diocese Karbi Katolik ni Marlia Songaro Koilamati Sendra sa Paris ni Marlia Tum. Mondli Krep Ho ani Marlia Tum Chingrum si Paris Komponar lo Kangram ay Teglong si Kanutin no Pak Chewan Krai si Kipi ke Panasay Klempon. Kado kawe bang paru isi sose atum chingrum si angri yang don pen sai ke Klempon. Aning ke me pen anu tinda methang ahem pen ke mentanga an cewan si nardusuni sai ke Klempon along arong aje cipi pon lunti. Lapu Paris along ke doa kursa atum Reverend Father Arvin Tiga OCD, lapen Assistant Paris Priest Reverend Father Susil Munda OCD, atum aning karong pen sai ke Klem ani Marli atum aphan ok ahan tun pidun si kicu kijun sa lapen asona mung pidun. Lapuson si kachingri pen sai ke Klem pon aput hak kurusara tumpen kachuro lam theta chepeklang pon. Ni Marlia song aphan kelang cari pon atum sang pi Jacinta rong pipi mai phi sang pi Merina BP dun mai phi sang pi Francisca terang pi chunbang sang pi Hevaliti supi rap chunbang lapen dihin rimbang sang pi pukhila lekthipi. Anparta song eklem bari mabang phi atum pinang an chitong dunsi pinia sa ke klem along RDP dun. Nang tum karbia khay atunge okichwa khay suwasuti do pura sang pi simarong hang pi aphan kipu towarnang pek thek thelu pura hor chudut. Ahok asiti na khay matke ok chulable kichwa tum dado kichuchia tum dado. Bonta nang tum karbia khay ki okichwa khay suwasuti do punang kipu juno dak pura sonasing rong pi mukranging leng deboteron nirson timung atum pen patio pi ponsi ke phobek ahem tun sang pi binateron pi ahem tunan humri. Lason si kopi koson ben si karbia khay aphan okichwa khay suwasuti do punang kipu longlok mapu pherang kia tum karju pono nahut sima teron pi pen ang apachili na tengke ajak ding klui pen di phuarong so pi pen kache koi not devan bosti rong marjong arong along alang lihamat hengno along amasi Sri Krishna mandir ki kimpen ajok towarnang pek thek the dake kangthir jela dim pusikipu lapen ang tumke khay angbong karbia khay tumke okicho suwasuti do pusinang kipu pusinang than pachini dun. Lapuson junore malam mumuta kabedet ji aphan pura arona tang teng pen alang liphan dia pachuhang pondo. Lapen lam ki phowek ahem tun sang pi binateron pi aphan setame towar mesen selam pi ponpo lapen ke do ahem check pen ahem kimpi si rumni an alang liphan kimpi ponpo pusi Sri Krishna mandir committee atun pen lam chak nang chipi pon. Labangso kamrida mun ahot pupu alam dindat pen chok tidedlo puchi kobir si karbi arona teng pen karitang Krishno ti soso pura hor ti so aphan bongchin bongkrok pen man pisi dia chuhanglo. Ramakrishna Sevasram ensure you that either left side or right side we will give space or make road for easy travel, and also ensure you that until and unless we will give space or road we will stop the construction of the building. Okay, it is dated as 22 January 2026. And also with the committee of Sri Ramakrishna Sevasram also ensure that we will renovate the house of Ms. Meena Teronpi. It is also stated at 22 January 2026. বাইদেউৰ লগত কিবা অলপ ডিসপিউট আছিল মাটিটো লৈ এই ৰাস্তাটো লৈ তো আজি আমি সবে মিলি কিনে কমিটি মানুহ মিলি কিনে কথা হ'ল ৰাইট অৰ লেফট বাইদেউক মাটিটো অলপ যোৱা অহা ৰাস্তাটো বনাই দিম তাৰপিছতে আমি কনস্ট্ৰাকচন কাম কৰিম এইটো বাইদেউৰ লগত কথা ফাইনেল হ'ল ঠিক আছে থ্যাংক ইউ Either left or right আমি রাস্তা দিয়ে দিম থ্যাংক ইউ আজি ক্ষমা বিচাৰো মানে আমি কৈছিলো মানে এই ৰাস্তাটো বাইদেউ কৈছে আহিব যে আমি কৈছিলো যে বাইদেউ মাছ মাংস কেৰি কৰিলে যদি মন্দিৰৰ মানুহ কিবা কয় কমিটি তো আজি আমাৰ কমিটি হৈছে না একো নাই কোনো ডিসপিউট নাই আমি মানি গৈছো এইটো কথা এইটো কাৰণে মানে মাছ মাংসটো বাইদেউ অলপ বেয়া পাইছে বস্তুটো আৰু ধৰক এইটো আমাৰ সমাজৰ কথাও আছে আমি সবেই নন ভেজই হয় ভেজ হয় নহয় নন ভেজ হয় হলো এইটো কিবা এটা ডিসপিউট হৈছিল আজি মই সবৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছো আপোনালোকৰ সবৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছো মিডিয়া জগতৰ সবক জনাই দিব লাদাখ Bengali তোমার কি লাদাখ দিয়া পছানা পপি আলাম দিয়া aprangsi abangelalo aporteng benangli tum nangke humri dun theka pot ladak tongsikot pen
nili tum katok abe ladak chitong rapera tum man sitame nali tum phana kiro pilo jasme pera bang gela lo alama bang ke patumi dik mulomen se alama klang lo alam manggil lason lo dak Dewan Basti la Durga Mandir pena sabso bang chat ladak ilitum ani sarpi lo alangli Rubina Tiron pi alangli ke hemepi alangli pinan na hem sortawe alangli labang so tuar si dambom wangbom lo kane ningkan penta alangli kenon ka boyok ta dupig lo ki sarpi por lo la so por hodabang ladak isi non kiceng mane dak kitang rang lo laso mondir kikim mate las bang so komiti long kido tumabang labang so towar nang chehla dedri ladak ke swasuti nang tumge ok kicho akhai pina kapot pusi alang likhan pulo labang so alam kar julong pen bangke imekri ki bang dadulo ning ki kang dadulo ning ki oi dadulo lasi laso alam jong si chethanam pulo dang re penang ana tumge karbi tumge non veg kisu si ki ong lage majok te chini non veg majok ta cho apotsi pini bangke ilitum langdam pulutang te penang ana bangke ilitum kacini nei bangke lalo je bangkona mana so bangke mondir amen pensi longle nang do khol loklo lape la so di malong bangke ladak archa ki pidum tado lage chini sikime lage sidha de la so lamangke konat ne kidip nei konane kapatuni ngade mabe ladak archa ki pidun inun bhaini dokok titi lata akaprekeli itum akar bi itum lapen leaders buka cikrong atum lasi adnutin hona pacini lo labangso pressmate mate labangso channel pen komane mondir kikim amen pen abangke nangli tumta archak pidun dari labangso mondir tang dat lo pulutang te mo katharli phanbang sungkruing nonda laso mondir tangi dok lo lasi pini labangso ilitum ladak alang litum phan dia pachohang nang ko abangke lalo labangso alam theki pujoni nangli tumke ok kichua khai aposis swasuti labangso towar ke chehla dun ilo labangso joine si pini ladak ke komane asong komane la pula pupu chipu pepin si nili tum wang rapet lo la nili long dolo pu alangli ki hai Nilson Timong sar alangli ke KSC Dipu Regional Committee long president lo nili bangke KSC Dipu District Committee along secretary sona singrong pi lapen ladak prekjam dolo nili tum claim rapet tumang selo masi ladak abangke nili tum mathalo je karbi aphansi ili tum hanang kelang prot ade karbi aphansi ili tum han nang ki pinrem pinaklo posi lake aron tang pen alang li tum han insai nang ji pusi kaddo kabe nili tum dat kalilo ladak kapre song tum samedolo swarlo song tum samedolo chingwai chingsai lo kupilo pulo tangte karbi tum kirim madek non mat karbi tum dai ki pi ma akinang sora hormu pulo tangte lalo kowe bikron horbong lapen ke horbong si alang litum han pachardom krupensi labang so dia bang pachohang ponlo lapen dia pachohang ponlong bangke alang litum anne insamlo pusipu lapen laso dimalo bangke lalo non la construction sulibom bangke ini phala toar pekte tiga bangke labang so construction bangke nilitum bangke boniche sulilong lelo lake majok lelo dak nang ciparjam thongkep sita labang so construction bangke lage impulong lelo lalo lapen isi ke pecini tukang tungo bangke lalo karbi tumta niyom niti jutang jobat chok lim pusi pini bangke alang litum chini lo ladak mesen pen alang litum haning sai ponsi pini dia stame chahang pon lo lalo lapen ke bangji langani bangke lason thak adimalong komani jong sinang ki claim jong si do thu kok lang polo tangte labang nili tum hin ben chi chak che lapen bangke jasmet pet non nili tum eviction long stame theglong lo je pinangana tuma bangke mondiramen pensi politics kaselam ane politics aphan religion amen pen latum politics ka patumi dik molom ta eli tum theklong lo bolong ko majilong stame mondiramen pen sila tuma bange politics pathu la si politics pathu bolo tangte okolalang tum dele politics pathu thekali nitum ta politics pathu thek lasi mondir kikim malong bangke majok stame chirap dunangne tape mondiramen pen si alang li tumang pinangan along lenang kholalo lalo lasi ke bangji langarni pen bangke karbiang long arat ke cerok tok pen sidopo lapen anutin stame labangso kelang kacari long bangke responsible dulu lalo non la so mondir sulipom ki kupia mondir jiname to chinya teng kan ladak ashram musiba alda alote klang he lasi ladak ni thi ni ke jong ngang tunge lapulo mane authority tum de itum kar benglong to tumas council ke itum len department adu pote dak mu pen itum isi belang dam no te di dak kota ta hini ke thom do tho la sohor mu bang alang tu kopi posi la so ashram amen bela tum building construction fan alang tum kopi posi approval pi dal
town committee to de municipal board to lang tum proper documents check pin ben selang tum la super authority bi dai ko pila la lang tum pisi pala sila so hormu bangke de tum prabjin benon along long dam pen jongsi ko mane fake documents pen lang tum ki pidun klang rok lo aku dakat tek long lo la si tum pen katok be chelang ben la so hormu bangke la tum han authority tum mane tum action yanji mane tum alang tum long dam di chingi ji thana ma ko la so hormu bangke nang klar dak pen nang thanun pamekane people sila so ang dengle rok lo pin chilang dam nang itumani pandame yo pini to waran ta pek di alang to authority tum alang tum han pini approval ki bia join lo pote authority do itum dak itum maja kong do len ra kong do pote alang tum pipi de non pini song dengle rok pini tum dak chi song nang kok ba lanang deng ni phan ko ne akisung pi di hala sor mu bang si authority tum bang ta responsibility bang chen deng ni lage responsibility en ipote ki bang jilang ni ke nolo dak de ka prek tong la so ai su bang ke nang klang bom jip si tum lalo